kum shibenta ka jinglet khmi yaki Shnong ki thau ka tor program jong uba middle bon sim yaki Shnong hapo ka Nongpoh constituency banti benya halor ki jingdon kam jong ki Shnong ki thau bal bantip ru yaka khia ka shan UMLA ka Nongpoh ba middle bon sim ula lej ban khmi yaki nong Shnong jong ka Shnong Mawka-Ngi banyo sngo bal ban sngap ya ki jingdon kam jong ka Shnong ka thau hakate ka jingya kandu jong UMLA barkino yalam Shnong ki bakan thop yo ba bada shisha limpuhut rang ba Shnong ba level son lengdo secretary harangka barkibriu Shnong tayo banekran halor ki jing hakaba ya dei ba ka jing poi ka boarding electric hakate ka Shnong bat kumnu banang pentikna baka Shnong kan yo jing shai ka batikna klem kinu ki jing thun hakate ka jingya kran lapan sngoru halor ka jingdon kam ban yo no ya ka surok na ka Shnong Mawka-Ngi kaban mi isya ka Shnong umke hakabana kaliang UMLA ulakan tu baka Shnong ka dei ban pha ya ka jing tho hakabai dei ba ka ni ka surok ban penpoi shu knang ba unla ban penya cha khmat ya ka jing kran bar ki officer jong ka PWD nalor kite ki artli ki mat ka Shnong kalapan sngoru halor ka jing pen kre ban pediang ya ka jing seng presbytery ribhoi sabngi jong ki rang ba ka ban salong house nam 8000 arpu pra bat ya ka jing pen kre rakhi ya ka jubilee jong ka balang presbyterian par kila buru ya ki jing kerpat hu MLA bo nya raplam ya ka Shnong hakabaya dei bar kite ki jing pen kre ya kite ki artli ki jing seng he nakaliang uba middle bon sim kumu MLA uloong ba habawan kinu ki kampen roi ka Shnong ka dei ka baningkong ban wan sha khmat ban ai ka jing trelang knang ba kanam don kanu ka jing wit namar klem ka jing ya menjerlang bar ka Shnong ki kampen roi kinumla ban urlong bat haka juga por ulakularu ba un yarap kat kepala nakaliang jong kumunong mi khman hakate ka sngi nakaliang UMLA ula Aiti sendan ya ka work order ka ba Lakh tengka sha ka Shnong lengba ka SRWP scheme jong snam 8000 arpusa haru arpusan na ka benta bante Pynheh bat penyar ya ka Dorbar hall knang bakan pensuk ya kinong yalam Shnong ban pentelun ya ki kam bat khamtam ban lum ban lang ya kinong Shnong haginu ki jingelang pat ba par haka juga por ula Aiti ru ya ki shuki sha ka Dorbar Shnong jadi sebentar ke betul program merkum UMLA jadi penbaik ini jenis tur nak bui ke semua bui tuju lahir support supply bui tuju cara makan stay HSP cara bermain dan semua sport semua perak semua indoor man lagi area tadi badin ke jing yang penbaik kita ngelang no ayo penbaik yang bersih na kabita banwan Shnong tu ban sngap ye gi jing kam tu melawan Shnong lawan Shnong ye kam ban rujuk ko por ban Aiti ye ki jing rap le ne ya Khubor Aiti nam tak extension ni Dorbar ni community hall rujuk ban Aiti ye gi shuki mulai ban sina ban kata ke jing tumu jong ni jing wan you kerja tu nak si la ya pun kat ni lai ni la cengan ni dia bernau la ya pun ni kam la por ba peding jing wit ki kerja jing sen la ki wit kam di bandar thambul ni nang bah cucu yang dengar dengan sukmen ada tak ampun be nang bah nomor jo di share ki penjeng bekeran pengang sengap lagi ni marmat barmet ni kan anjing pun ni pi berkutan saja bagi dipuak ke tengah banwan tu ni bagi nak kata lada kuang pun ai wo berdar kala abang ong ni isi di Shnong lagi lain sama okey segala abang Aiti dengan kuang le kuang banwan tu ni apa sih saja kalau ambil ke ambil kendor ni le tang ma Shnong no di ngarap skim ke ba Aiti iwan ai harus chip chai di belang mau pergi nang ba kan dan kan no geding suba lele kan no jo ta hotel ma por di ai wo berdar di tu wo armut di pun ti kambu di kambu persang menira dari por pun balang ti por yo senyor tu dah cerita tu mengira jadi kita kenal wah bandawan ni ITCP kenapa
gawai ke bang wilayah bed nasi kanina kereta berkuih di kalimat wilayah keren ini saya kau emisi yang kayak Lakh ini itu senang suara itu masih kuih mat ini ay kan gambar baga ay no fast face ini fast face mana ay ini lailak minka ya kan ini fast face Shnong